بخیر هاتم بو بشه یکی ج پروگرام نوی کردستان تیوی ده دیتنن ج روژاوا دوی پروگرامی ده املیگل پسپوران ده آخوین وک روژناموان سیاست مدار زانا یال سرگرفتن گریدای باشور کردستانه ام دخوازم بزانن گیرو گرفت چنه و چاواتین چاره سر کرن دبشه یکی ده امل سر مجارکی راوستن اوج مجارک وان هفتین داویه ده گلک لسر هاتیه نویسین و گنگه شکرن اوج تکیلیه نافبرا ترکی و باشور کردستانه نه ام نهال امستردامه نه پایتخت هولاندا لوی داره و ایواره کمبونه که لسر پیوندی نافبرا ترکی و اوروپا ملیگل دو میوان و کمبونه چاف بکتن چکر یک جوان برس یوس لاخندایی که اندام پرلمان اوروپای و هر وها سروک کمیسیونا یکتی اوروپای و کاروبارن اندامبونا ترکی دی یکتی اوروپای ده یه دنج جنگیز چانداره روزنامه‌وانه که ناسکریه ترکه امل گلوان دا آخوین لسر پیوندین ترکی و باشور کردستان و مثلا کرکوک به تایبتی دوان دو مهن داویه ده نافبرا حکمتا ترکی و حکمتا حریم کردستان لسر چند مثلا نقوکین مازن درکتن به تایبتی لسر مثلا پاشاروژا کرکوک لگور ماده 140 دستور عراقی گلک روشا کرکوک به نورمالیزه کرن و داویا ساله ده رفراندومک ده چارنویسا کرکوک یا اداری به ده چاره سر کرن. دوان هفتین داویه ده حکومتا ترکی گلک جاران گفن لشکری لکردان دکه و دبیجک و نابد رفراندوم پیک وره و کرکوک ده که و دسته کردان. حکومتا حریم کردستان دبیجد اف نه زمان گف و تهدید آیا. اف زمان دیالوگی و چاره سرکرنا پرزگیرکا با آشتیانه و اف پرزگیرکا نافخایی و مافی هیچ دولت کادی نینه دسته وردان تیده بکه. دوی کمبونه ده جمارکا برچاو جهولندی کرد و ترکان آماده بون. جالین آماده وانا و پرس هاتین کرنه لسروی پرس گیرکی. پرس جیوست لاخندایک هات کرنه کاده برسوا پرلمان اوروپا چه به اگر دولتا ترکی اپراسیونکا لشکری لباشور کردستانی بکه. برسفدانا وی پرسه حسانه. از دوی باوریه دمکو تشتک وسا نابه. نها دمی هلبجارتنه یل ترکیه و گلک پروپاگاندا تکرنه. تو جی دزانی کو او پارتیین وان دا خوازا دکن پارتیین دا اپوزیسیونه دنه و نه ین دست هلات دارن. اردوغان جی چند جاره کال گلوان گوت نامبو لی اگر او پنگاوک وسا باویجن و بکوین دا باشوری کردستانه ده گرک او هنگی اندامبونا خواه یا دیکیتیا اوروپای ده جبیر بکن. اف کاری وی نه کرن. گرک ترک هشیار بن و خواه نه آویجن دناف پروبلمین عراق ده. Joost Lagendijk, when I heard your talking in this debate this evening, I thought you were... Joost Lagendijk, متو بهیوی دیتی لسر اندامبونا ترکی دی یکتی اوروپای ده. راست ده؟ No, I'm optimistic when it's about the long term. نه. هیویا من هیا کو د پاشاروژه ده ترکیه وی ببه اندامین یکتی اوروپای. بس دمک نزیک ده از باور ناکم. اف سال که کو هلبجارتن هنه لترکیه و کم گوهارن وی ورن کرن. I don't think they will take place this year in Turkey mainly because of the elections coming up. So I'm cautious on the short term but optimistic in the long term. You agree with his تجدوی باوریه ده؟ long term will be better? Yes, exactly. I mean, this year is an election year and in any country the election year. بله بگومان سال هلبجارتنه یا و ده همی ولات اندمه هلبجارتنه ده گلک هلوسته تینه ورگرتن لیجی خو ناگرن بس پشتی سال 2007 از هیویدارم باشتر به از هیویدارم لی عراق جی روش باشتر ببه Positively in Iraq, it's also
You are talking about the election year and also things Tu that are behsê demê helbijartina û axiftinên hişk dikî evên ji aliyên siyasetmendarê Tirk ve tên kirin. Em berî niha li sergefên Tirka rawestan. Tu bawer dikî Tirkî bikeve Başûrê Kurdistanê? the possibility of intervention into I don't see it likely, and I'm a very vocal advocate of closest relations between. Ez bawer nakim ez li gel hindê me ku navbera Tirkî û hikûmeta Herêma Kurdistanê xirab be. Ez dibînim navbera hikûmeta Herêma Kurdistanê û hikûmeta Tirkiye baş e. Bas wekî pisporê siyasî ez dibêjim dagirkirin bêaqiliyeke mezin e. Xwe kuştinek e û ez bawer nakim siyasetmedar yan jî serleşkerên Tirkî bêaqiliyeke wisa bikin. Ez bawer nakim karê wisa bikin. What's happening, what might happen in the near future, it will be the most dumbfounded attitude on any Turkish authority to send military forces into the Iraqi territory. It would be suicidal, and I don't. but still Prime Minister Erdogan is talking about Erdogan gefan dike û gelek rexna li hikûmeta Kurdistanê dike. Rexna li Kerkûkê. Tu wan mîna gefan dibînî yan ne? But these could be interpreted as the signals of Turkey's displeasure on how the issue is Li being. Tirkiye jî em nerhetin. Ev neheqiyeke ji ber ku rêberên Başûrê Kurdistanê işaretê nexweş didin me jî. You get some very unnecessarily negative signals from some Iraqi Kurdish leaders on these issues. what do you mean with that? Mebesta te çi ye? Well, it's I mean, any kind of nationalistic rhetoric. Belbelê nasyonalistî ne baş in. Ji bo pêwendiyên di navbera her du hereman de gerek em bi zimanê nasyonalistî neaxivin. û rexnên Erdoganî li ser nerazûbûna wî ya li ser Kerkûkê ye. Bes ev çend de nabe bibe eger ji şanina leşkerî Tirkiye bo Kurdistanê û dagirkirinê. Serokên hikûmeta Kurdistanê û Tirkiye hevbaş nas dikin. Her dem wan kariye li gel hevba axivin û di paşerojê de wisa be. The Iraqi Kurdish leaders, they are people who know each other. They had talked early before. They could talk in the future. So we have to be positive about the outcome. You think this fear of Tu çi dibêjî? an invasion is a right? I think personally I don't see it happening because as what Ez is bawer discussed nakim also Tirkiye tonight, wa bike. it would Ji seriously, ber ku dê damage gelek the nebaş be. European prospects Ji bo of Turkey. endambûna And this Tirkiye government is di really, Yekîtiya Ewropayê bound de. of many people in Ez Turkey. bawer dikim Although there is a lot of hikûmeta rhetoric, wan although there is an têgihîştiye happiness and û karek uncertainty about the wisa future nake. of that part of Iraq, I still think at the end of the day the Turkish government will be wise enough not to do it. For the long term, do you Tu think bawer dikî Iraq bibe sê parça û dewleta Fîderaliya Kurdistanê çê bibe? Tirkiye wê çendê de qebûl bike? into three parts? Would it be possible for Turkey to accept? There is already autonomy of Iraqi Kurdistan in the constitutional setup of Iraq. It's Kurdistan Federal Region. Di rastiyê de Kurdistanekî federal heye. Foremost, Ew jî hatiye tespîtkirin di destûra Iraqê de. with that Kurdistan heremeke federalî ye. Têkiliyên bazirganî hene. Bazirganiya navbera her du dewletan salê digehe 3 milyar dolaran. Ev her du hevnaz dikin. Bêguman li ciyên fermî hasasiyetek ya bo navê Kurdistanê û naxwazin bêjin bes di rastiyê de Tirkiye kar li gel wan dike. the official Turkey still cannot pronounce it as Iraqi Kurdistan. Is a fact of life, and Turkey is dealing with that fact of life. Do you And think this will finally be? Tu bawer dikî rastiya Kurdistanê li Tirkî bê qebûl kirin û ev hesasiyete nemîne? It will be possible to pronounce it officially. well, definitely. I mean, we only need to go the extra mile. Belê because di demek nêzik de ew ê karibin ez dixwazim careke din dubare bikin ku têkiliyên aborî hene. Gelek kamyon di sınırı Kurdistana Iraqê de derbasî Iraqê dibin û vedigerin Tirkiye. Rêberên Kurd ev ji 10 salan zêdetir tên û diçin Ankarê. û bi germî bi xêrhatina wan tê kirin. Eger ji min bê pirsî ka di Tirkiye Kurdistanê de qebûl bike ez ê bêjim belê.
تانها gelek pengav hatine avetin û qebûlkirin jî wê were. Therefore, it's not a novelty for Turkey to get engaged with Iraqi Kurdistan. It's already taking place. دیتنە te çi li ser vê pirsê? Tu ji li gel axiftina wî? I'm an optimist by nature, and I think the analysis. Ez li gel vê dîtinê me qebûlkirina dewleteke serbixwe yan jî navê wê girêdayî aboriyê ye û ev çende jî rastiyek e. Follows after originally economic and at the end of the day also political ties. So I think there Iraqi Kurds should not be too afraid of things happening in the future. This has more to do with the Kef û rexnên Tirkiye bu başûrê Kurdistanê ew girêdayî propaganda hilbijartina ye? Politics. No, it's part of the election campaign, and of course it's Na, a real ne bi tenê propaganda hilbijartinê ye. Türkiye merhete ji ber ku cînariya wê bi Iraqê re ne wekû cîraniya me bi Balçika û Luksemburgê re ye. Cîranên wan dewleteke weke Iraqê ye. Ez bawer dikim ku Türkiye wê bi zanîn li ser vê pirsgirêkê raweste û çareseriyekê baş bibîne. It most probably will go the way Cengiz Çanda has described. Otherwise, like you said before, Bi dîtina te, eger ne wisa be, Tirkiye dikare bikeve yeketiya Ewropayê? would invade. You know, I think you all fall into this trap in Europe also, and also sometimes. Hûn di Ewropa û herêmê de bikevin heger hûn herdem Tirkiye tehdît bikin ku ev nabin endamên yekîtiya Ewropayê. Ev çende jî dibe egera nerahetiyê li cem Tirka. Ev dibe egera karê negatif. Em wek Tirk baş dizanin ka em çi bikin û çi nekin. Ez qet bawer nakim ku Tirkiye Kurdistanê dagir bike. Bes eger hûn hecetên li dijî Tirkiye bi kar bînin û Tirkiye dûrê yekîtiya Ewropaya bikin, wê demê hûn bêrêziyê li gel Tirkan dikin. Jostlagendek dizane ka çawa kar bi rêve diçe, ew Tirkan az dike. Nabe Kurd weke dewletên Ewropî wan xeletiyên bikin û Tirkiye bêxin rewşeke xirab. And the Kurds should not be as Europeans as the Europeans themselves to insist upon these things. Pispor û zanayê Rojhilata Naverast, Bertus Hendricks, yek ji edîtorên êzgê radyoya Hollanda navneteweyî ye. Ew rêveberê beşê Erebî ye. Berî ku ew bikeve navkarê radyoyê, sala 1989 ew mamostayê zankoya Amsterdamê bû, di beşê edebiyata Rojhilata Naverast de. Ji bo radyoya Hollandî ewî seredana gelek cihan kiriye û rapor çêkirine, mîna Rojhilata Naverast û Herêma Megribê. Ji Cezayirê heta Îranê, bêguman rapor çêkirine di şerê navbera İsraîl û Filistînê de û Iraqê. Dema me seredana mala wî kirî li Amsterdamê, pirsa me ya yekî ew bu kadê Kurdên Iraqê çima ji cîranên xwe yên Tirk bitirsin. Well, we know that Turkey, as well as Syria and Iran, which all have sizable Kurdish minorities within their borders, have always been Em dizanin ku Türkiye mîna Sûriye û Îranê herdem tirsiyane. Ji bo dewleteke serbixwe li Kurdistana Iraqê çêbibe. Ji ber ku beşeke mezin ji Kurdan li wan dewletan dijîn. Ew rewşa niha li Kurdistana Iraqê peyda bûye tehdîteke ji bo wan. Çünkü Kurdên li wan dewletan dijîn wê çendê dibînin. Ez bawer dikim eger Türkiye baştir çavên xwe bide Kurdên Türkiye, wê ji bo Türkiye baştir be. Eger Iraq perçe bibe, guman niye ku wê Kurdistan yek ji wan perça be. Ev rastiyeke û ê wisa ye. Ez tirsa Tirkan fehm dikim, bes ya baştir ew e ku nûnerên hikûmeta Tirkiye û ya hikûmeta Kurdistanê li gel hev biaxivin ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê. will lead to a complete breakup of Iraq in three parts. But it's clear that when it would come to a breakup of Iraq, Iraqi Kurdistan would be
one of the three parts. Prime Minister Erdogan said recently that he especially اردوغانی دوان هفتین داویین ده گلک جاران گوتیه گرک حکمتا کردستان پنگاو زیده ناویجن و بحث رفراندوما کرکوک نکن. حکومتا کردستان دبیجت لگور دستور عراقی پنگاوان ده آویجن و ماف رفراندوم هیا. کی جوان راسته؟ and we have the right to have this referendum. Who is right? Well, it's a fact that in the Iraqi constitution, this referendum has already been decided. So that is a matter of fact. راسته افتش دستور عراقی ده هیا زیادتر ترکمن و عرب لکرکوک خواه نرحت دبینن جبو کردان کرکوک گلک یا گرینگه مروف دکاره بیجه او قدسا کردایه گلک زانبون پیوسته مروف هر دو آلیان راضی بکه و پروبلم چاره سر بکه بتایبتی گروپا هری مزن اوجی یا کردایه گرک او به هشیاری پنگاوا باویجن پرسا گرینگ او گلو که ماف هیا دنگ بده بو رفراندومی جبرکو ده دما صدام ده دموگرافیا کرکوکی هاتبو گوهارتن اف نحقیق مزنه گرکه وره سر راست کرن نابه جارک دن اف نحقی دوباره ببه Kurdish authorities how to deal with this question, not of the referendum itself, but of the dressing up of the list of possible people who have a right to vote. Do you mean they should also تو باوردکی پاشخستنا رفراندوم چاره سری به؟ should be postponing the referendum? Well, I would say that if postponing the referendum would help ease tension. چه دبکو چاره سری به بس او کار سیاست مدارایه بریارکا وسا بدن course of action, but then that is something, a decision that the politicians on the spot will have to make. Some analysts say that the Turkish government is تو using باوردکی کو ترکیه نجبر ترکمنان و بکه لبل جبو کرکوکی کو نکه و دست کردان و لدجی کردستان عراق راوستن جبر کو ترکیه جسرخبون کردستان دترسه but it's more political fears that they have and they use Kirkuk for that. I'm sure that the Turkish government, when it is concerned, بگومان حکومتا ترکی ج کردستان که سر بخود ترسه و او حاجتان مینا پککی و کرکوکی بکارتینه حتی اگر کردستان سر بخو بجی گرک کرد بزانین پنگاوان باویجن و حاجتان ندن دست دولتا ترکی کو پی تکون کردستان عراقی outside actors, to take this as a way of forcing other agendas. Well, the situation is and تو دبیجی گرک حکومتا کردستان به هشیاری پنگاوان باویجه لبل حکومتا کردستان جدبیجه گرک ترکیه تهدیدان نکه و نبیجن که تجاران کردستان اکسر بخوا قبول ناکن Kurdistan at our border. Of course, that is not something for outside forces to decide. بگومان مافی کردایه او بخواه بریاری بدن که او چاره نوسا خواه چاوا ده عراق فدرال ده یان جی ده کردستان که سر بخواه ده بکار بینن بس سرخبون وی مینا قمارک سیاسی به دولت جیران و امریکا جی کیف خوش نابن بوی پنگاوه اوسا بس من او مافی نینه از بیجم که حکومتا کردستان چی بکه یان جی چنکه از باور دکم که ترکیه دکاره لگل کردستان که فدرال بجی جالیه دنوه تکلیه که بازرگانی یا مازن هیه دنافبرا هر دو آلیان ده و برجواندین وان ده چاره سریه که سیاسی ده That dynamic of economic opportunity would help to solve now seemingly unsolvable problems. You also mentioned yourself that پرسا داویه وزیر دروی ترکیه عبدالله گل سردان امریکای کرو به زمانه که هشک آخفت هر وسا اردوگانی جه تهدید کرن
Tu bawer dikî Amerîka alîkariya Kurdan bige eger problem di navbera Kurdan û Tirkan de çêbûn? For independence, but also let them down a number of times. The Kurds are pretty afraid of what will happen this time. What do you think? Well, as always, the Kurds have in their history some very bitter experiences of کردان ازمونeke tal heye li gel Amerîka. Di dîrokê de Amerîka xıyanet li Kurdan kiriye. Wek nimûne hevpeymana Cezayirê ya li navbera Şahê Îranê û Saddam Hüseyin hatî îmzekirin. Di rastiyê de Tirkiye, Sûriye û Îran wê herdem cîran bin. Baştir e eger Kurdistana Iraqê cîranên xwe aciz neke û ev çendê rê li ber ewlekariya niştimanî û berjewendiyên Kurdan nagire. any Kurdistan's neighbor. Iran and Syria will always be Kurdish neighbors. Harry van Bommel endamê Perlemanê Holandaya li ser lîsta Partiya Sosyalist SP. Ev berdevkê karûbarên derveyên partiya xwe ye. Partiya Sosyalist partiya herî mezin e di opozisyonê de di Perlemanê Hollanda de. Me çav bi Harry van Bommel ket li gengeşeka siyasî li Amsterdamê û me her ew pirse ji wî kirin evên me ji Joost Lagendijk û Cengiz Çandar û Bertus Hendriksî kirîn. Eger heye Kurdên Iraqê ji Tirkî bitirsin? Definitely. We, the Socialist Party of the Netherlands, بله me wek Partiya Sosyalîst peywendiyên baş li gel hikûmeta Kurdistanê hene û her wisa li gel Partiya Demokrata Kurdistanê û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê. Em dizanin nerahetiyek li cem Kurdên Iraqê heye. Em dizanin çima ew ditirsin. Ew ji wê ditirsin ku Kerkûk nekeve destê wan. Her wisa em dizanin ku ew jî dagirkirina Tirkiye jî ditirsin. Ew tên tehdîtkirin ji bo serxwebûnê. Ez bawer dikim ku Tirkiye Kurdistaneke federalî wê qebûl bike. Bes ne zêdetir. Bes problema Kerkûkê wê her bimîne. The Kurdistan Regional Government or the Kurds themselves try to enhance their autonomy in the direction of independence. Make the Turkish authorities angry. Çandar û Lagendijk gotin hikûmeta Kurdistanê gerek zû dest neavêje Kerkûkê û gerek ev şiyar bin. Dîtina te çi ye? In Kirkuk, the future of Kirkuk. Kirkuk is of great importance to the Kurds, and in my opinion, in my point of view, they should not give away the rights to Kirkuk. Kerkûk ji bo Kurdan mafekî herî pêşî ye. Kurd gerek vî mafê xwe biparêzin. Ew bajarê wana ye û mafê wana ye. I think it's unwise to advise the Kurds to let Kirkuk go. Troops and trying to solve the problem by force. What do you think? Em li ser Amerîka biaxivin. Bi dîtina te Kurd baweriya xwe bi gerentiyên Amerîkayê bînin? You think the Kurds should trust the guarantees, should trust their at this moment their friends, the United States? The Kurds have bad experience in trusting the United States when it really comes to Kurdan ezmûneke xerab heye li gel Amerîkyan. Bo nimûne problemên li gel Tirkiye yan jî Îranê yan jî di dema cengê de li dijî Iraqê. Min herdem di gota Kurdan gerek ne çavgirtî li du Amerîkyan herin. Pêwîst e Kurd xwe organîze bikin û xwe bihêz bikin. Ji ber ku eger Amerîka derfet dît ew ê bi zûtirin dem ji Iraqê derkeve ji ber ku gelek Amerîkî hatin kuştin û gelek pare jî hate xerçkirin. In order to define their own way into the future. Because I know one thing for sure, the Americans, as soon as they can, will leave Iraq. And if the Americans leave, who will then protect? Eger Amerîka ji Iraqê derket, kî dê piştgiriya Kurdan bike? Well, the thing to do is to organize security by the Kurds themselves. And therefore, gerek Kurd bi xwe bikarin, xwe biparêzin, xwe bihêz bikin. Ez bawer dikim
وی یەکیتیە ئەوروپایê piştgiriyê bike û kesên şarezah diwarê leşkerî de bişîne Iraqê. Gerek tiştek bêkirin ji ber ku eger Amerîka derket û leşkerê Iraqê nebihêz be, wê demê Iraq wê perçe bibe. Ew ne berjewendiyên Iraqê de ye û neyên Kurdan jî. In 2 or 3 or 4 parts, and that's not going to help the Iraqi Kurds as well. With these words spoken by Harry van Bommel, Bi gotinên Harry van Bommel endamê Perlemanê Holanda li ser lîsta Partiya Sosyalist em gihiştin dawiya programê dîtinên Rojavayê. Spas ji bo ku hûn li gel me bûn û ta careka din li gel çend dîtinên din ji Rojavayê. Serokvezîrê Tirkî Recep Erdogan hefteya borî got ew dikarin têkiliyên xwe li gel hikûmeta Kurdistanê xweş bikin. Dema ew li gel rojnamevana diaxiv ji vegera xwe ji Tirkmenistanê hefteya borî. Erdoganî got ku mesaja wî her wisa hatiye şandin ji bo Serokkomarê Iraqê Celal Talebanî. Erdogan got ew dê pêngavan bavêjin da aştiyê di navbera her du aliyan de çêke. Wezîrê Derveyê Tirkî Abdullah Gül got eger siyasetmedarê Tirk bi aqilane pêngavan bavêjin, pêwîstî operasyoneka leşkerî nake. Serokatiya Herêma Kurdistanê bersiva helwesta Tirkî da û bi germî bi xêrhatina wê helwestê kir.